Treba to kašiku. A? Kašiku. A nije baba, ne mogu da sad traži. Ovom prilikom želim da vas pozdravim u ime lovačkog udruženja Servo Lovijac, u ime sekcije Grušić kao i svoje lično ime. Ovom prilikom moram da se zahvalim sekciji Grušić i ljudima koji su sve ovo pripremili, organizovali, odvojiši svoje dragoceno vreme da bi svi mi bili zadovoljni. Moram da spomenem svoje saradnike iz lovačkog udruženja koji su mi pomagali u zajedničkim pripremama ovog događaja. Naravno, neću preskočiti naše drage prijatelje, sponzore koji su odvojili svoj dragocjeni novac i pomoć u svakom smislu. Drago mi je što smo se okupili u ovolikom broju i želim da se osjećate prijatno na današnji dan na lov na Cersku livu. Bude uspešan. Zamolio bih vas da poštujete protokol, da vodite računa o bezbednosti svih učesnika u lovu i da pucate samo kada ste sigurni da nećete ugroziti bilo koga, pogotovo druge učesnike. Svi morate imati obeležje da bi bili uočljivi za sve učesnike u lovu. Danas lovimo isključivo livu i šakala. Ponovit ću još jednom, danas isključivo lovimo livu i šakala. Zamolio bih vas da sačuvate veđeve kada se budete vraćali u salu na ručak, pošto iz iskustva znamo da nas bude mnogo više na ručku nego za ručak. Još jednom, osjećajte se prijatno i nadam se da ćete se osjećati zadovoljno. Dobar pogled i srećan. Samo još malo. Kada budemo doručkovani, svi kada budemo doručkovani, izaći ćemo dole da se slikamo, da napravimo zajedničku fotografiju i krenut će čeka. Pogon će ostati ispred doma. Znači, pogon neće krenuti dok se čeka ne bude sva rasporedila. Da li to bude za pola sata, tako da
da koji idu u Čeku iće dole sa ljudima koji su organizovali, a pogon će ostati ovdje u, što kaže, ispred doma. Tako, to je, ja vam se još jednom zahvaljujem i polako, nemate potrebe da govorimo, imamo vremena, tako da, hvala vam svima, hvala vam. životnu stranu piše, siromašan ja sam bio, ali nisam više. Siromašan ja sam bio, ali nisam više. Sudbinu nije još niko reklo, da ću biti niko i ću biti neko. Sudbinu nije
na Cerskoj liji Peković Petar. Treće mjesto odstrel Cerske lije Milivojević Bora. Sada ćemo podijeliti zahvalnice za odstrel. Živanović Svetozar. Milivojević Jovan. Đukanović Nikola. Čonjagić Aleksandar. Stanojević Milan. I imamo još jednog Blagojević Ognjen. Sada ćemo podijeliti zahvalnice za doprinos u organizaciji. Stojanović Duško. Jovanović Đorđe. Sekcija Grušić.
Mesna zajednica Grušić. Lazić Dragan, Oktava Bend. Stojić Marinko. Imamo dve mlade dame, Stojić Aleksandra. I još jednu, Pantelić Ivana. I imamo još jednu, Vujković Slavko. Nula 3638. Žejo 100 evra na muziku posle. Dođi zvuci, dođi zvuci, dođi zvuci. Dođi zvuci, bre. Ej, Dobro je, dobro je, dobro je. Sljedeća 25 kg brašna. 04884. Nula 4884. Revnik 004399. Kutija municije 003376. Kutija municije. Nula 3496. 003496. Idemo 25 kg brašna. Nula 3986. Redenik 004779.
4499. Lovačka jakna. Nula, 4842. Lovačka jakna. 004073. 004073. Evo glavna nagrada Osve Srndača u lovačkoj upravi Cer Voljac. 004877. 004877. Loterija je završena. Tovarište građevinskog materijala Koping, Ušće, Promet, Šabac, restoran Ana, Arhing Plus, Marko Sibinčić, Milan Stanojević, sekcija Bojić, Trut, Prigo, Boš servis Burin, Gvožđara Srđan, trgovina Ignjatović, lovačka oprema Gajić, Šabački Neimar, DPS Klas, Mlin Kovačević, Mašinokop, BP Sava, lovačka oprema Srndać, Agrar Petrović, Globos osiguranje i Milovan Ignjatović. Ja vam se zahvaljujem svima na dobrodošlici i nadam se da ste uživali u ovoj hajci. Želim vam srećan put da se vratite svojim kućama. Hvala vam. Uši svoje zdravlje uši, baš je dana, ljubav je cigara. Uši svoje zdravlje uši, baš je dana, ljubav je cigara.